Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Kongo Kinshasa kuri wa mbere ibintu by'inyeshyamba za FARDC ku musozi wa Kasapo hagati ya grupu za Kisimba na Ikobo muri teritwari Walikale mu Kivu Majyaruguru byagabwe ibitero by'indege za FARDC mu gitondo kare. Amakuru aturuka muri Rusamambu ngo bimetero binuvuye w'igitero cyagabwe drone ingabo za Kongo rero izenguruka ku gace n'ijoro ryose ku cyumweru ahagana mu masaha 10 za mu gitondo abaturage mu midugudu yegereye bakangwe n'iturika ry'ibisasu byarashwe na drone kwinjira by'inyeshyamba ku kinyamakuru Actualité cyabyanditse mu kwezi gushize kukubuza bivuga ko muri gace ariho habereye imirwano ikaze hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba za FARDC hamwe na Wazalendo umutwe wa coalition de mouvement pour le changement kuva mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibi nibyo birindiro bya mbere by'inyeshyamba byose n'ibitero by'indege bya FARDC muri teritwari ya Walikale. Nyamara ariko kandi FARDC rwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryanangirije ingabo z'iki gihugu n'imitwe Wazalendo byasubiye huti mujyi wa Uvira bimenyesha ko nibyongera kwitera bizatsindwa uruhenu tariki ya 17 Mutarama. FARDC yakuye mujyi wa Uvira warwanya bari bawusigayemo mu gihe bari bategereje koherezwa ingabo zitagira uruhande zibugamiyeho kugira ngo zibungabunge umutekano wa civile. Mu gitondo cyo ku itariki 18 Mutarama rwanya umutwe Wazalendo barimo bayobowe n'uwitwa Jean Ngumanzito bagaragaye muri uyu mujyi bateguza ko bazakomeza urugamba kugira ngo bakore abarwanya FARDC mu bice byose bagenzura. Kuva mu gitondo abarwanya Wazalendo n'abaturage basigaye muri uyu mujyi bireye mu ngo z'abanyamurenge n'insengero zabo basabura ibikoresho byose byarimo. Hari abumvikanye bavuga ko badashaka abanyarwanda muri uyu mujyi. Ku gicamunsi cyo ku cyumweru abasirikare bo mu mitwe w'ingabo zidasanzwe za Kongo bagaragaye binjiye muri Uvira. Hari abinjiyemo n'amaguru abandi bakoresha imodoka zo mu bwoko bwa Jeep. Guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo Jean-Jacques Purusi yaciye amarenga ko ntashobora kuva mu ngiro mu Burundi agasubira gukorera mu mujyi wa Uvira. Umunyamabanga wa FARDC Benjamin Mboni batangaje ko nyuma y'urugendo ingabo za leta ya Kongo risubiye muri Uvira bishoboka cyane ko ritera abarwanyi babo kandi ko rizatsindwa. Mboni asubiza umuvugizi wa leta ya Kongo yavuze ati ingabo zanyu ziri gusubira muri Uvira, ikizaba nuko zizatera ibirindiro byacu, ikizabaho kandi nuko zizatsindwa, ikitazabaho nuko ubufasha bwa diplomasi muhora muhabwa kugeza uyu munsi buzahoraho. Abarwanyi ba FARDC basubiye mu kuberekeza mu bice birimo Kamanyora. Leta zimwe za Amerika zasubiye ko bajya mu bice biri mu birometero 25 bavuye mu mujyi wa Uvira. Hagati y'ibintu bikomeje kuba mu mujyi wa Uvira nyuma y'uko FARDC bivuyemo bakagarukamo Wazalendo. Radio Capital w'inkunga Roni yavuze ko ku cyumweru ibintu byiriwe bigoye kumenya ko byifashe kandi bumvikanaga amasasu menshi ari nako hari ibikorwa byo gusahura mu makomine yose ya Uvira. Abaturage baganira n'ikinyamakuru bavuze ko biri urusaku rw'amasasu ruvanze no gusahura. Guverineri Kivu y'Amajyepfo yasabye abaturage Wazalendo na FARDC kwitonda cyane kuko yavuze ko inyeshyamba za FARDC zabaye zitavuye muri uyu mujyi ngo zifite amayeri menshi. Radio Capital yavuze ko Guverineri Purusi avuga ko ari amayeri n'umutego w'FARDC yakoze itavuye muri Uvira ngo babarerekeje mu kibaya cya Ruzizi. Nubwo abarwanyi Wazalendo bakomeje kwirara mu mujyi wa Uvira, FARDC yuvamo yatangaje ko ubusize mu maboko y'umuryango mpuzamahanga igusaba kubungabunga umutekano w'abawutuye. Mwibara FARDC yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye tariki ya 15 Mutarama yatangaje ko hashize iminsi 3 isabye ko ingabo ziri mu butumwa bw'umuryango muri Kongo MONUSCO zirinda abatuye muri uyu mujyi. FARDC yamenyesheje ko icyo umuryango mpuzamahanga ukwiye kuzirikana ari uko ingabo z'u Burundi, umutwe wa FDLR, imitwe wa Wazalendo y'amacanshuro bibangamiye umutekano w'abatuye mu mujyi wa Uvira. FARDC yasabye umuryango mpuzamahanga kohereza vuba ingabo zitagira uruhande zibogamiye mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kurinda ibihe by'akababaro nk'ibyo babayemo ubwo wagenzurwaga n'ingabo za leta ya Kongo. FARDC yafashe umujyi wa Uvira tariki ya 9 Ukuboza umwaka ushize nyuma y'urugamba rwari rumaze icyumweru rubera mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri Kivu y'Amajyepfo. Yasobanuye ko yavuyemo bisabwe na leta zimwe za Amerika kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze. Amerika yasabye FARDC gusubira mu bice yahozemo mu ntera kilometero 25 ivuye muri Uvira yizeze ko aribwo umuryango mpuzamahanga uzoroherwa no kubungabunga umutekano wa civile. Nubwo FARDC avuye muri Uvira, impungenge ni nyinshi cyane kuko benshi bagaragaza ko nyuma y'uko uyu mutwe uhavuye hashobora kuba ubwicanyi kuba ari bawushigikiye. Umuvugizi wa leta ya Kinshasa Patrick Muyaya nawe avuga ko ntawe ukwiye kwizera ibivugwa na FARDC ko bavuye mu mujyi wa Uvira ngo basanzwe bavuga ko bagiye nyuma bakahagaragara. Ikinyamakuru Actualité kimusubiramo avuga ko amayeri inyeshyamba zakoze zigamije kwica abanyamurenge zikabyegeka ku butegetsi bwa Kinshasa. Muyaya avuga ko u Rwanda rubeshya mu mujyi wa Uvira nta FDL rimwe irimo ku buryo nta n'uwakwemera ko FARDC yavuye koko muri uyu mujyi. Ikinyamakuru bwiza cyane kikunze abatutsi mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo zagabwe ibitero n'abaturage bayobowe n'abarwanyi Wazalendo basubiye muri uyu mujyi basabura buri kintu cyose cyane cyane mu nzu z'abatutsi. Muri iyo video cyavuze ko ikomeje kwirakwira ku nkoranyambaga hagaragaramo abantu bari gusahura mu rugo rumwe, abandi babuze induru bati ntihagire ikintu na kimwe musiga muri aya mazu y'abanyarwanda. Andi makuru avuga ko ari itorero rifatwa nk'iryiganjemo abatutsi ryasahuwe mu gitondo cyo ku cyumweru. Biravuga ndetse ko abasivile 5 bapfuye ariko amakuru ntaragenzurwa neza. Ibi biravugwa nyuma y'uko inyeshyamba zifatanye n'ingabo za leta ya Kongo zisubiye mu mujyi wa Uvira muri Kivu y'Amajyepfo wagenzurwa na FARDC kugeza ingabo zayo za nyuma zahise yasigaye ziyavuye ku wa gatandatu mu cyumweru gishize. Amashusho yakwirakwiriye kuri internet yerekanye inyeshyamba Wazalendo zongera kwinjira muri Uvira zirasa mu kirere abaturage bakwirwa imishwaro. Amakuru amwe namwe avuga ko abanyamurenge benshi batangiye guhigwa nyuma y'uko FARDC ivuye muri Uvira. Ikiramwe Amahoro Peace Association ry'abanyamurenge ryasohoye itangazo rivuga ko abanyamurenge bari mu kaga. Leta Uvira iragana mu bihe byihutirwa by'ubutabazi nyuma yo kugenda bwa batuko FARDC ku gitutu cya leta zimwe
za Amerika abasivili b'abanyamurenge barimo guhigwa mu gihe imitwe yitwara gisirikare Wazalendo yibasiye ikica ikanasura amazu y'abantu bise abanyarwanda. Ijambo ryakoreshejwe kenshi mu kwibasira abatutsi b'abanyamurenge. Andi makuru ari kuvuga ko abanyamurenge baga mu mujyi wa Uvira mu ntara y'Amajyepfo muri Kongo Kinshasa bahungiye muri santere ya Kamonyi muri teritwari ya Walungu nyuma y'abarwanyi b'urya FARDC bavuyemo. Umuyobozi w'urya abanyamurenge ba muri Uvira umuyoboke ndatabaye ku itariki 18 Mutarama yatangaje ku muyoboro wa YouTube wa Gasaro kabaraga ko n'abagenzi bafashe icyemezo kubera ubwoba bw'uko bashobora kugirirwa nabi n'urw'ingabo za leta ya Kongo. Ndatabaye yasobanuye ko ubwa FARDC asobanura ko ugiye gukura mu gihe Uvira abarwanyi bari bawusigayemo abo mitwe y'Abazalendo batangiye kohereza abanyamurenge ubutumwa bubamenyesha ko bazabica kuko ngo n'abanyarwanda badakwiye kuba muri Kongo. Atageze kwa gatanu batangira ko ibintu by'amatsinda ubona abantu bajagaraye basa n'afite gahunda yo kugira n'aba bantu. Hanyuma ejo nibwo twakoze inama n'abaturage ninjye bayikoresheje nka perezida mbabwira amakuru ko FARDC yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu mujyi. Yakomeje ati maze kubibwira abaturage baravuga bati ntabwo dushobora kwihangana rero ntitwakongera gutega imitwe ngo dutegereje Wazalendo waze batujye ku mutwe dufata gahunda yo kuvuga ngo duhunge. Ndetse yatangaje ko kuva mu gitondo cya tariki 18 Mutarama inzu z'abanyamurenge n'insengero bayobora zatewe na Wazalendo barimo abaturanyi babo bari barahishe intwaro barazisenya izindi barazisahura. Yemeje ko hari benshi bamaze guhunga. Turi Kamanyora nta muntu n'umwe wambutse umupaka twese turi Kamanyora ku mashuri abagore abana abagabo niho turi bashaka baza bakadusura aho turi turumva dusa naho dutekanye n'ubwo ubuzima bumeze nabi. Niba hasigira Wazalendo nabwo tuzakomeza tuzagiza tugeze hanze y'imipaka. Natabaye yasobanuye ko mu gihe FARDC yagenzuraga uyu mujyi aribwo abanyamurenge batuje ko mbere y'umutekano wabo wahungabanywaga n'imitwe Wazalendo. Yahamije ko batazongera kubana n'imitwe ikikiwe na leta ya Kongo Kinshasa. Nararanganije amaso abanyamakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banizwe ku bashyigikiye perezida w'Uganda Yoweri Kaguta Museveni intsinzi yegukanye mu matora aheruka ari igihamya cy'uko ubutegetsi bwe bumaze imyaka hafi 40 bwemewe n'abaturage. Museveni watsinze ku majwi 72% bikaba bishimangira ibyo avuga by'uko agifite ububasha bwo gutegeka kandi akemeza ko ashyigikiye bikomeye n'abaturage benshi ba Uganda kuva yafata ubutegetsi mu 1946 ari umuyobozi w'inyeshyamba akava n'ubutegetsi bwa Milton Obote. Ariko bari bahanganye amatora Bobi Wine hoza ari umuhanzi w'icyamamare yanze kwemera amatora yita ibihimbano. Yavuze ko yagiye kwihisha nyuma y'uko inzego z'umutekano zagabye igitero iwe. Museveni yamaje cyane ashingiye ku byo yagezeho. Yavuze ko yazaniye Uganda ituze rya politike n'ubukungu mu gihe isi iri mu bihe bikomeye. Yasenzereje kuyobora igihugu kikagera kuri rwego rw'igihugu gifite ubukungu buciriritse biterenze 2030. Intego y'umushyikirano ufite nk'umurage ukwiriye umugabo uzasoza manda ya 7 kandi ishobora kuba ariyo ya nyuma. Museveni abona inganda nshya za peteroli za Uganda nk'inkingi ikomeye izafasha kugera kuri iyo ntego. Mu bihe byo kwiyamamaza yakunze kubwira abaturage ko ugiye kohereza peteroli hanze bizatangira ubukungu buzazamuka ku kipimo kirenze 10% buri mwaka. Yasezeranije ko ukwezi kwa 10 uyu mwaka ari nk'igihe cya mbere cyo kohereza peteroli hanze anyuze mu kilometero 143 ujyana ku cyambu cyatanga ku nyanja y'Ubuhinde muri Tanzania. Nubwo ageze mu zabukuru perezida Museveni yashatse kugaragaza ko agifite imbaraga kandi agenzura byose. Mu nama ya nyuma yo kwiyamamaza yabwiye bamushyigikiye ko yasuye intara z'amatora zose zisaga 140 zo muri Uganda. Ariko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 itsinda ryahise rihagarika bimwe mu bikorwa byo kwiyamamaza. Bavuze ko afite imirimo yihutirwa ya leta itaratangajwe neza. Ibyo bamwe bafashe nk'impamvu batemeye bituma bavuka impaka z'uko ashobora kuba arwaye. Kongera guhagarika gahunda ze byakomeje gutuma abantu bakeka ko ashobora kuba ananiwe cyangwa se ubuzima bwe bukaba butakimeze neza. Ku bwa Bobi Wine ibyavuye mu matora byabaye igihombo gikomeye. Umubare w'amajwi yagize waragabanutse uva kuri 35% yagize mbere ugera kuri 25 muri aya matora aheruka. Ibi byatumye yibazwa byinshi uko Uganda ifite abaturage benshi bakiri bato. Ibintu bamwe bashingiraga bagaha amahirwe umugabo w'imyaka 43. Ku ruhande rwa Bobi Wine aya matora ntiyabaye y'ukuri cyangwa se yemewe. Agaragaza ko inama ze zo kwiyamamaza zakomeje guhungabanywa n'inzego z'umutekano zirimo gukoresha ibyuka biryana mu maso n'amasasu hagamijwe gutera ubwoba abamushyigikiye ndetse bamwe muri bo bakaba barapfuye. Yanashinje komisiyo y'amatora ko habaye kuzuza amajwi udusanduku tw'amatora cyangwa se ballot stuffing ariko ntiyigeze atanga ibimenyetso bifatika bishyigikira ibyo arega. Leta ntiragira icyo itangaza kuri ibyo birego. Nyuma yo gutsindwa amatora ya perezida inshuro ebyiri ibibazo byinshi byibaza ku bazaza b'umunyapolitiki wazo ari umuhanzi. Hari impungenge zikomeje kwiyongera ko ashobora gukurikira inzira abandi banyapolitiki barwanya ubutegetsi muri Afurika aho bagiye bagabanyirizwa ubushobozi n'igitinyiro bikarangira basigaye batagifite amahirwe yo kugera ku butegetsi. Mu gihe cyo kwiyamamaza Wine yagaragazaga imbaraga no kwihuta nk'urubyiruko kandi ukubona ko bwira cyane bagenzi b'urubyiruko rwa Uganda mu gihe Museveni yiyerekanaga nk'umubyeyi w'igihugu w'inararibonye wizeza ituze n'umutekano. Nyuma yo kwiyamamaza dukurikije ibyavuye mu ibirori ry'amajwi nubwo bitavugwaho rumwe abatora bahisemo Museveni. Abashaka gusobanukirwa icyerekezo cya Uganda mu gihe kizaza benshi bibanda ku kibazo cy'uzasimbura perezida ni ryari ni gute Museveni azava ku butegetsi. Gusa umunyamakuru akaba ari impuguke mu bya politiki yo muri Uganda Alani Kasujo akorera BBC atanga umuburo wo kudahugira gusa muri icyo kibazo. Ati impinduka muri Uganda cyane cyane
intwari z'igitugu n'imiyorere ntazihari kandi nta nubwo byashoboka ko ziba mu buryo butunguranye. Yongeraho ati ni ibintu biba buhoro buhoro kandi iyo nzira yatangiye kuva kera. Iyo urebye ibintu muri uwo murongo w'ibitekerezo, amatora agaragara nk'aho atari igihe cy'impinduka zikomeye, ahubwo ari nk'umuhango usanzwe muri politiki ukomeje kwemeza no kugaragaza impinduka zigenda buhoro ariko zimaze igihe zikorwa mu ishyaka riri ku butegetsi National Resistance Movement ndetse no mu nzego za leta rifite mu biganza. Izo mpinduka zatangiye kugaragara bwa mbere mu guhinduranya abagize guverinoma Museveni yakoze muri Werurwe mu myaka 3 ishize, maze zigaragara neza kandi nta gushidikanya amatora yakurikiyeho muri Kanama mu mwaka ushize y'abagize urwego rwo hejuru rufata ibyemezo mu ishyaka NRM arirwo Central Executive Committee. Bitandukanye nuko byafatwa nk'amarushanwa asanzwe mu ishyaka, ayo matora yahindutse intambara ikomeye yo kwihagararaho no kwegereza imyanya mu gihe cyateganyijwe nyuma ya Museveni. Ni amatora yaranzwe n'imishyikirano hagati y'amatsinda atandukanye ndetse n'ibirego by'uko ruswa yakoreshejwe ku rwego runini. Ibi bigaragaza ko ubutegetsi burushaho kuyoborwa n'inyungu zijyanye no gusimburana k'ubutegetsi kurusha guhangana n'abatavuga n'ubutegetsi, cyane ko yari iraciwe intege n'inzego z'umutekano cyangwa se kinjizwa umurongo w'ubutegetsi. Byatanze ikimenyetso gisobanutse kurushaho cyerekana uko imbaraga z'umugabo w'ingabo Jenerali Muhoozi Rugaba, umuhungu wa Perezida Museveni, ushobora kuzamusimbura zigenda ziyongera mu ishyaka riri ku butegetsi. Abanyapolitike b'inararibonye bo mu gice cy'ishyaka cyari gisanzwe kiyoboye basunitswe ku ruhande basimbuzwa abantu bashya, benshi muri bo badafite amateka yo kuba barwanya intambara yazanye Museveni ku butegetsi mu myaka 40 ishize, ariko bakaba bazwi cyane nk'abamwumva kandi bakaba bizerwa n'umuhungu we. Nk'uko amakuru aturuka mu bantu hafi ya Perezidansi ya Uganda bivuga, ububasha bwo muri State House bwarushaho gukwirakwizwa ku buryo ibyemezo byafatwaga na Museveni ubwe ubu binyuzwa mu itsinda rito ry'abavandimwe be n'inshuti za hafi maze igihe kirekire bakorana. Bivuga ko gahunda za Museveni za buri munsi igenzurwa n'umukobwa we w'imfura Natasha Karugire. Imibanire n'abanyacyubahiro baturutse mu mahanga n'abayobozi bakuru b'ingabo hanini icungwa n'uwo bavukana kuri nyina Sari Musare, mu gihe ubucuruzi na politiki y'ubukungu bigengwa n'umukwe we Audrey Kirwabogo washakanye n'umukobwa wa Museveni wa kabiri Patience Museveni. Ku nshuro ya mbere mu mateka ya vuba y'igihugu bijyanye n'umutekano wose w'imbere mu gihugu n'uw'inyuma bigenzurwa n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda Jenerali Muhoozi Rugaba. Urebye uruhare rukomeye ingabo zimaze igihe kinini zigera muri politiki ya Uganda ndetse no ko Museveni ubwo yageze ku butegetsi binyuze mu ntambara, uku kwegeranya ububasha mu maboko ye bifite ingaruka zikomeye kuri politiki. Byerekana ko ejo hazaza ha Uganda ari kubaka umurongo wa Museveni kandi bigenda bigenzurwa n'umuhungu we akaba n'umugaba mukuru w'ingabo nubwo atarafata ku mugaragaro izina ry'umukuru w'igihugu kugeza ubu. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Tanzania, abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika banditswe umugizi w'ishyaka siye muri ku butegetsi muri Tanzania Bwana Kenani Kiongozi yanenze abantu bose bagize icyo bavuga ku myigaragambyo n'imvururu byakurikiye amatora mu kwa 10 umwaka ushize, avuga ko bitari ngombwa kuvuga ku ngingo iremereye ku gihugu nk'iriya. Ikinyamakuru The Chanzo cyavuze ko Bwana Kenani Kiongozi yanenze cyane Joseph Sinde Warioba uwaye minisitiri w'intebe wa Tanzania, umubanyapolitiki bakuze bubashywe mu gihugu. Yavuze ko atarakwiye kugira icyo atangaza. Uyu musaza yamaganye imvururu ziciyemo abantu muri Tanzania ndetse yamaganye ubwo bwicanyi nyuma y'amasaha make avuye kubona na perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Uyu muvugizi w'ishyaka yavuze ko Muzehe Joseph Sinde Warioba ari umuntu wubashywe mu ishyaka no mu gihugu, ariko atarakwiye kuvuga kuri iriya ngingo ndetse ngo akwiye kuva mu binyamakuru agaceceka nk'abandi bose bari mu kiruhuko cy'izabukuru, akareka gushaka gutandukanya ubutegetsi n'abaturage yitwaje ko yubashywe. Icyababajije ishyaka nuko uyu musaza yagiye mu itangazamakuru amaze kubona na perezida w'igihugu. Yamyigaragambye yaguyemo abantu kugeza ubu batazi umubare ndetse ubutegetsi bukunze kuvuga ko butazavuga umubare wabo kuko ngo atari igikorwa bwishimira, ahubwo hashyizweho komisiyo ishinzwe gucukumbura uko byagenze ikazatangaza umwanzuro, ariko yari igamije kunywanisha abanyatanzania. Uyu musaza Joseph Sinde Warioba yanenze imbaraga z'umurengera zakoreshejwe n'inzego z'umutekano. Yavuze ko abantu baguye mu myigaragambyo bishwe n'inzego z'umutekano baruta baguye mu ntambara ya Tanzania na Uganda yo mu myaka yo hambere. Umuvugizi w'ishyaka yanamaganye abo mu mahanga bakomeje kwanagaza igihugu, avuga ko abantu bakuru igihugu batagitobera amayira bica ubukerarugendo bwacyo. Yavuze ko bamwe usanga ari imburamukoro birirwa bicaye ku mbuga nkoranyambaga utamenya icyo bakora mu Burayi na Amerika.